Sanibonani bakwethu ngiyamingelela ngiyanamukela ehlelweni lethu lezindaba e-SP Media TV lo nimingelela bakwethu siphumelele wakamphele phasi lemzimkhulu esigidini sasematsheni bakwethu ngithi ngithathele ithuba ngibonge ngendlela nisixhasa ngayo nendlela eniseseka ngayo niqhubeke njalo bakwethu kanti mawuqala ungena ohlelweni lethu sicela ukuthi upresse ulike uphinde upresse no-subscribe njalo wenze njalo nangokushare ilink yethu ukuze phela sindlondlobale njalo saziwe umhlaba wonke bakwethu la udaba osuluphethe namhlanje siphethe indaba zika KO bathi Skhanda Nation bakwethu uthi ke next week bakwethu uyakhipha i-album yakhe eshisa ikhotha ucela ukuthi bakwethu nilindele inengoma ezimnandi ngendlela eyisimanga njengoba nazi ukuthi umuntu wamahit unyaka nonyaka mayikhiphile izinto ziyenzeka uthi ucela ukuthi nibe ready bakwethu i-date akayidalulanga kodwa uthi nje next week kusho ukuthi mase kusondele uzosho ukuthi kanti ke bakwethu masidlulela phambili sola indaba zika YoungStunna uthi uYoungStunna bakwethu music video wakhe usuphumile wengoma yakhe ethi Adiwele lapho khona efeaturishe khona uKabza the Small kanye no DJ Maphorisa uthi bakwethu iyatholakala ezitolweni zomusic uyacela ukuthi nihambe noyidownload niyibuke imnandi ngendlela yesimanga kanti ke page labo ku Facebook indawo abayivezile bathe yimomphela.com la itholakala khona ingoma kanti nakwezinye indawo yayithola